empaka z'omuhingi na n'omuriisa w'omutaano ezirikutebeekanisibwa Vision Group erikwebembera TV West niziteebwamu esente aba Embassy ya Netherlands mu Uganda, kampuni y'enyonyi ya KLM, banka ya DFCU na kampuni ya Cowdice erikukora ekirungo ky'enkoko n'amatungo okuruga omu ihanga rya Netherlands. Emmanuel Nisima n'omutungi w'ente z'amate ez'ekika kya Fresian Jase na Girilando, kandi ebi byona nabikora ahari hiika 50. Naye okulunda zinente olino okukora research n'otegeera ekyokukora. Ekisookera ddala mu nte zino olina okubeera n'emmere nga Cloris Guyana etuyamba nnyo, tugiteekawo waggulu n'ekala etuyamba nnyo okukola y'ente omuddo omukalu. Then netubeera n'ekirala ekisubi bakiyita pakchong, tukikola mu silage naye ente zigirya evening eri fresh. Netwongera netuziwa ekisubi ekirala bakiyita morato nayo mulungi nnyo alina protein. Then netuziwa na kasooli, bisooli, maragara. So ente zirina okubeera n'emmere kikulu nnyo, naye ekisinga nnyo okusinga n'emmere kye bayita genetics ente zirina okubeera za mata. Ogwakatandika okuhinga n'okuriisa omwaka gw'2013 bwanyuma y'okweguza sente omu banka akaguramu hiika 3 z'itaka na n'ente 5 eziyihire wabo Kabale. Ente 5 zino natandika n'ente 5 nga nzije ewaffe Kabale. Nazireeta nga nzije ewaffe Kabale naye nga za mata matono za lita 15 2 nga tezigenda waggulu wa 2, naye bwe nazireeta nenziteeka ku zero grazing nezituuka mu 2.25. Naye oluvannyuma ente ezo nenziteeka mu semeno omulungi. Kati ente zaava mu ezo ku lwa semeno omulungi bwe tujja mu Genex kati ziri waggulu wa lita 3. Naye neemala ente endala nenzija Kenya, nenzija ne mukwano gwange abeeraawo bayita Kikandwa alina faamu netuzija Kenya. Ezo ze twaja Kenya nte nungi nnyo ziri waggulu wa lita 4 zonna. Naye naleeta nte nga 6 ku nte ezo 2 zafa olw'endabirira. Ente ezi nagira ngu zikaba nizimuha amate makye bitu ija yatandika kuhatisa kukozesa amaizi g'eno mirungi na n'okugurayo ezindi, kandi ahi turikugambira ari omu nte 6 ez'amate kandi ahari ezi naakamaho ente 20. Buri izooba naakamarita 800 ezarikuguza aha dayari za Smart Dayari omuri Gagama, Kayunga hamwe na Wakiso. Borita nagiguza 2000 ekirikumanyisa ngu buri izooba natunga 800. So olina okuzikama emirundi 3 kubanga bw'ojamu kibanga okubeera n'ensawo ng'erimu kasooli oba mulimu binyeebwa. Bw'ojamu ebinyeebwa ayagala kuteekamu ebinyeebwa ebirala sanga nga eri empty n'akuwa ebinyeebwa ebirala. So olina okugyamu amata eno enkubulire eringa factory eri emmere manufacturing amata amalala gagende mu ada. So schedule yaffe etandika okukendeera oba egwako nga kusawa emu. Awo abaana ne bakola cleaning esembayo ne bagenda kwebaka, omukuumi n'ateking over n'alabirira ente ekiro. Ente kwerukuzaara nagitongola gito mu kiju ekindi omwari kugireberera kandi enyena nagihereza lita 6 z'amate buri izooba kandi aguma nagakyendeza aho erikukoma kukura na bwanyuma gito omu mwato gomere kigireetera okwega kunywa amaizi. So kati awo ente nga wano bwe tutuuka ku level y'enyana ng'erina olubuto myezi 2 myezi 3 awo tuziteeka wali anaaba yagala kugula nte tumuwa kweza enkulu naye ng'asooka n'aleeta ayiga okuzirabirira bulungi.
nisima ine ente ezari kuguza miliyoni 10 kandi abarisano bazugura ente omubwire bw'amezi 13 hereze kuzarwa nebasa kuhaka bito nazirinda mpaka ikiza amezi 15 haifa erino rubuto ngebura ye emyezi nge3 okuzara tuzitunda miliyoni 10 bazigura to an extent nti demand eri more than supply ngaka toyinza kugujana kubanga sinza kuchupura nti njije bwere etali ntufu atene records ziraga tulina record keeping mu kino kye tukora kikuru nnyo entefuna AI no wandika amazi gento benume ekoze ku nteyo ebyo bibeera ko ate bibeera ne kutaga enyane be eyambadde taga so ente records ziri very key olino kuwandika date of birth bagizara ku date ki mama wayo erinya lyayo no deni netandikirawo life yayo omwato gwari kuri sente ze nagwehinzira kandi ukuguru kuba mwinji atandika no guguza ebyento lino kusoka no bisoma namba 1 lino kubera ne passion nga tononya sente nengo oyagalante kubanga bogenda nti nonye sente oyinza butazifuna mu ntemangu kubanga nze wero ente zifuna mu sente mu mata amata ndinente average rezitwa litanga 2 bobaza mente ente tukamente nga 2 so mukatale nteka mu litanga 4 binabaza mu 12 ezo ziri mitwaro 8 pade ojako expenditure nga mitwaro 3 pade no sigara na mitwaro 5 mitwaro 5 times 3 those are 15 million a month osoka no yagarante ngo yagalante then bobo yagalante no bobo ngo ina ya average no cross breeding with better semen oguhona natungana n'impunu kandi zinaziriso umwata n'amatagente zihereze kuzara agaruka ziherezana n'ibishuna n'ibindi buri kwezi naguze impune ziri hagati y'itanu na mushanju aha sente zitara hansi y'emitwaro nshanju buri yemwe oguhona ainene nkoko z'amahuri kandi buri zoba natora na trays 30 kandi buri tray najukuza umutwaro gumwe na 10 ekiri kumanyisa ngo buri zoba natunge emitwaro 33 dero buri kwezi ayiha miliyoni 1.32 orutokerwe natemamo enkota 40 buri kwezi obwe buri kimwe nacuguze emitwaro 3 aina abakozi 20 abari kushashura emitwaro 15 buri kwezi hona nagaruka barisa abajanja bisa agaruka baraza nagira ngo abantu bekaye omurumogo baguru mununga kandi omukazi we wari ukora record zone buri zuba aha diary y'amategabo bakonzeraho umutindo ahabwo ko bano bakorana ice cream kandi byona omukazi we wari kubikura kandi ziri no kubera very clean then eri we bagatwara tulina za fridge amatabamara ne bagateka mu fridge ate ne babera nabo bayonjonyo fete tufuna report ntamatagawunya oba gafude okujja ko rumu nga masanyalaze gabuze waliwo bwosanga nta masanyalaze gabuze naku nga 2 awo tujanga tufuna mitigation measures like installing solar fridges but atene bwa gafa tuline bisoro ebinywa amatanga mafu soft tukola rosa toro abantu beshashura hati nisima buri kwezi natunga miliyoni na kandi omukazi we natunga miliyoni 2 nisima hati ariyo mukubyara ibingo ebyarukwenda ahika 20 na nente ziruka mwigana 50 abahona binekizo bucabakozi bwanyuma yo kushanga ngo abinji tubarukwenda gukora hona bino ruguto rubi orukuza hafamu ye orwaru kugira ngo norubarabanasamo nagira ngo ashenda shenzere abamuherire nabo kuzomba hinje no burisa ahabwo kugira ngo buhinje no burisa nubwetenga mizi minji ogwa katimbizi bayata muza pipe ezuru kwihaya mizi zikagato mutanka akabasa gakoze so buyagetenga amakuru agagasha kwa Sulaiman Mutebi.